Bazalwane kunanamaswati akithi nebakithi inkosi yami logcina sesiwafusekisa ngemistake nje ugcina sokuthi asukafuseki ube umfusekisa ngemoya wekukholwa ngesizathu sekuthi la mzansi lapha sigilana nayo amaswati sidibana nawe etaladini lapha uthi uyalivusela iswati likutshela ukuthi nginguyikhonde ngibuya lapha ezansi eyizolo bengiyothenga amazamazisi namazongomane nobhazaza hawu yeyikhonde uwekuvelaphi hayi mina ndivela lapha ophongolo kahle kahle ndiphuma phakathi eSwazini ngingumswazi endaweni abayibiza ngokuthi kusemaqetsheni noma ngokubulungu hawu manje ungumswazi wani ngoba wena uliswati kona leyikhonde yikhonde yani ugcina sokuthi asukafuseki man umfusekise ngemoya wekukholwa hayi ngoba siyathanda hayi ngoba siyadwana nasesila South Africa suke sesicansula lokho ukuthi senizundelani nizundiswa yini labo ikhonde labo mswazi sekubuyapi ngoba uliswati straight ungusikhonze hayi labo ikhonde ubuya esitole hayi eyizolo hayi kothenga amabhazaza namazongo ngibuya esitolo nithi nje maswati senginekhude manje lomkhuba lona uyasicansula manje bese sengathi asanaki nasidibana la South Africa ngathi siyandwalela sinyanyiswa ngilento yabo ikhonde sinyanyiswa ngilento yabo bhazaza ngicela sibazalwane yekelana nokuthi blender manifika lapha senichat inzule iyabhora leni inkosi emsini busisi.